Iya, Zam. Kita pulang yuk. Kok pulang sih, Zam? Udah kelambaran nih mainnya. Belum kemalaman, Zam. Masih jam segini kok. Masih sore, Zam. Ondel-ondel nggak mau pulang dulu ah. Ondel-ondel masih mau main. Hati-hati loh. Hati-hati kenapa, Zam? Kita ada i. Hehehe. Azam bisa aja deh nakutin ondel-ondel. Kan baru jam segini, Zam. Masih rame, Zam. Masa ada i. Azam ada-ada aja deh. Aja mau pulang aja ah. Ya udah deh, ondel-ondel mau main sendiri aja. Hati-hati Lundel. Azam jangan nakut-nakutin dong, Zam. Iya, jangan takut. Ondel-ondel nggak takut, kan masih rame. Ya udah Azam pulang aja ya. Ya udah deh, kalau Azam mau pulang, Dadah Lundel. dadah Azam. Azam ada-ada aja ye. Masa jam segini ada i. Hehehe. Ondel-ondel mau main lagi ah. Eh, ada cewek tuh. Ondel-ondel godain ah. Cewek sendirian aja nih. Ondel-ondel. Ondel-ondel sini dong, Del. Temenin Aye. Hah? Bencong. Ondel-ondel mau kabur aja ah. Aduh. Del, jangan lari, Del. Sini, Del. Aduh. Del, sini, Del. Temenin Aye. Jangan lari, Del. Aduh, gimana nih? Bencongnya ngikutin terus lagi. Aduh, gimana ya? Ngeri juga nih ondel-ondel. Sini, Del. Kayaknya bencongnya udah nggak ada deh. Ondel-ondel lihat lagi ah. Hah? Pocong! Del, sini dong Del. Temenin Ocong Del. Bencongnya jadi pocong. Lontok, tolong. Ada pocong. Del, kok lari sih Del? Sini aja Del sama Ocong. Tolong. Oke deh cangcinya babe. Ondel-ondel mau pulang aja ah. Ondel-ondel ngeri nih. Ih, takut. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.